Kublai pi baro. Hatu la kashi shayo jisu ka absan tarik jong December. Balai ka barang Katolik ka bo ya ka neka absan tarik u December kum kasi ka jong jisu. Oh, ni mala shem ya ka tarik u benai jong kasi ka jong jisu na ka Bible. Hanai ka balang ka don ya kidaw ki baka pansyong norim janai. Man shem ya ka neka sngi kum kasi Christmas. Na ki por don bon ba ki break boong ba kasi Christmas kawan na ka festival jong ki Roman manshwa. Nado ka kanyaw tarik hado ka apply tarik jong December kidai kisgi shuti at kisgi le buram jong ki Roman ya oblay Saturn jong ki. Ya kani ka festival ki kot ka Saturnalia. But ha kani ka festival ki Roman kia shat erwai kia di buai tanglang ba ki decorate ila ki yeng kisem. Nang ta show don ki baong ruba kani ka festival jong oblay Sol Invictus. Ni oblay sngi jong ki Roman ando aras ba nyaw po saw AD manshwa. Baru jong oblay Mithras bagi simpateng yang jingne jong ki na kanyang Zoroastrian. Habon ki website na ki internet ru pinsem ya kum kini kijikit ho na kito yo Persya e Kristan ba Christmas kadai ka festival jong ki pagan. Tiong ru bani Patriarch Constantine babo ya Christmas haga opsan tarik kena berpenkelano ya ki festival jong ki Roman ha kito ki por siya ki festival jong ki Kristan. Hato kadai siya kumta. Kaya kinaulim mga balang Katolik kasim ya kani kasngi kum kasngi Christmas. Kabanikong kabalang Katolik kadon ya ka tradition kapas kemha baleng ba jong ka gila pa disem ya kidak ya penchong ng rim ba yaw jisu la ka ga apsan tarik jong December. Atame jong kani ka sacred tradition kabanikong kani ka Maria ka kami jong jisu. Pinakali na kanu ka kami kasi ka jong ikon jong ka. Kan ya to ya pi om tarik Henry wat ya kanta ka minute ba ka second ru. Ba kan ya to ru kanoi kia kanoi rit nei he ba dia bon ba ki details ki ba la jia ha ka to kasngi. Hatu ka Maria kan klet no ase mo ya si ka jong ko jong ka Jisu uba kala pun da ka bo jong mesti ba khoi. Uba ya kasngi ka jong ora pan bana na ki angel ya bala ha ban ka ka sen masi sen kulai. Bala ke sandong jengku akinong ang rod bat kiriostad. Natry kanong klet da lele ru em. Hato ki apostol jong Jisu kim long curious mo bat nang kali na kamaria siya pangkas ni ka jong Jisu. Di bantit ya po di kana siya pang jengku bala jia siya bakin long ki apostol jengku. Natry klempet. Bat para mangiru di kali menulakai kon jong pi ne kanosnem idon. Tika tarik si ka bati kena jong Jisu ngataray latip nanu kas pastem ke banikong napakamati sa tika ng Muslim rangkat baki kanway mo ki apostol jong Jisu. Kani ka tradition ka pelong yang kikpatem men jong kabalang siya kas pastem ka balay siya ka jingyo ang loy nos in Constantine banle burom ya kasngi ka jong Jisu ka absan tarik December. Ato ha ka liber pontificalis ka biographies jong kipo maupo Telesporus bakoy. Basan siya na do ka sispa apusan hado ka sispa lai pun do edi ulas dang nangkong ika mas ben May Christmas nang tau Bishop Theophilus jong ka Caesarea utok kumni nidi berlaki kasni ka jong tra jong di haka apusan tarik u December wala kadai haka no kanu kasngiru hakas paslen ka baar u Hippolytus bakoy wala tok kumni ka adven maningkong jong tra jong i hak jinglong do klajia man balakai u Bethlehem haka absan tarik jong December kasngi balang wala siya hitong hakarta ka balay pulay absan tarik umaj kasngi thoding kakat prasdem jong Jesus siya jong Tiberius Caesar New Year bagi jikat mawai kasngi Christmas kaldon lepa shabos in Aurelian unsen ka festival Sol Invictus ha usnem aspa nyaposaw edi baru ka festival Saturnalia kasdang nado ka kanyo tarik u December hado arpalay tarik u December hado apusan tarik u December imla man syukong no baka Christmas kadai ka festival jong ki pagan kabar sa koy pagdarukong man pensyong nong rim ika sika jong Jisu haga apusan tarik u December kadai lang baka jitip tikina ikasngi bala punye u ikasngi kabona yap don bon kibangit ayaw Jisu lapon haka juga tarik haka bawa layap. Haji superkat kani kalong kabang ila along satya. Henry don bon kebakan siya ni kani.
historian bakarteng Julius Africanus ha kasnem aspa arkway ukin tarik ya kasni balapun ya Yesu ha absan tarik March kasni kawanglet ba ya kapertiru la thaw te hanin kendai benai ya Yesu la ka absan tarik Desember Departemen jaga balang utar tulian ubatai baka kasau tarik jong Nisan kasni jong jisha sangat pernah jong Yesu ka kong gospel Yohanes kadai ha ka absan tarik March ha ka Roman calendar te kendai benai tik na ka absan tarik March kadai ka feast day jong ka Annunciation ni jipa bena jong angel ha ka Maria ni yo ya ka absan tarik Desember kasni ka jong Yesu Augustine bakhoi ru chisai ka ne ka tradition da ka baong nabalangit bayaw Chris lapun ha ka absan tarik March ha ka jo kasni ha ka ba ula sha shitom te ka po jong ka thaisati ha ka ba ya ula pun kai sarim ya ka jingtep ha ka ba ya ula tep ha ka ba patep yano ru lemne menshwa ne kabansawan henry ya lakha karkum ka tradition ha ka absan tarik December tang ka barang Catholic ka babat ya ka ne ka tradition henry ki Eastern Orthodox churches ru ki ling ya ka ne ka jingpun ka jingyap jong Jesu ba ki nget ba ka jia ha ka jong tarik baru ju benai henry namar baki dang bat hadu bentaban ne ya ka Julian calendar ki yo ejin kain se ka jong Jesu khat ars ni haden ka absan tarik Desember kata gemut ki yo ekasni balapun yo Jesu ha ka 100 tarik April bat kasi ka jong Jesu ha ka 100 tarik January kasni burom Epiphany ka kung balang Catholic ha ka absan tarik Desember kanai ka jia namar ba ha ka Julian calendar kadon ka jingtam kharwai minute manlaus nem te hadin ki spas nem kine ki kharwai minute ki class kiski ha ka spas nem ba ki Eastern Orthodox churches ki pai ng balang Catholic ru kadon lupa kanai ka jingya pair kung ba khat aski Pope Gregory na habala smutho yakane ka jingbakla permit mai no ya ka Gregorian calendar ka ba solve yakane ka jingbakla ha ka Julian calendar kini gidei kita kimat kiba nila banong baka balang Catholic ka pensyong nong rim bayaw Jesu lakha ha ka absan tarik benai December hato kadi sisa kasi ka jong Jesu halo mentaman ni omnon mano bala bantit yakata henry lang baka tradition jaga balang inget baka dai kumta Tanut bang bala dapat naga gospel jong Lucas insyem yakin lang brod kiba lang brod ha ka por bala kayo Jesu katkum ka Jesu tho jong ki ong ba haka portelang kinong lang brod kimju lang brod setia bat kimju pa ikalang brod sakalang ka namar baka khet balat ba don plang shu halengka ya kini Yesus utho bakla ngan pensyai ka basot ngi sakhi jung mai urustad juga jutang mathamai William Hendrickson ula sot nak hiti ula thot tarik khandriu January khandda indro punyau bat ka ula yo now Henry Mulder badai scholar jung ka jutang mathamai badang hikai ha kata kapor ha Beirut ha ga uni Henry Mulder ula yato ula lap yakinang ablang brod ha ka lengka ha Bethlehem ha ka janme Christmas baru ong kumne masda jungi aron katto kat ni ken hulang brod ki badang ibang plang lengai wa ki kholang brodu kim duna satia namar kata kalong bati kana bakam de satia kabomla long bayaw try ki sula ka ha December Tegat tong la pasot hoy peace pang kinongrim bakabalang gashim ika absan tarik kung ka Christmas. Henry la don la pi badang ong baka Christmas ki Christmas tree. O Santa Claus kidai tenrai jong ki festival magdustur jong pagan haka po jong ki Roman bakabalang ka bod eki kaniru kam do jiper ai. Kabalang kala ban Christianized ya kum kita ki festival by custom magpengit ki Roman haka takapor padang ngaitsu haki beli tau jong ki ane ban net no how Jesu badai ublay basisya te ha bakado compare wala da yaw Jesu misim lakha setia haka absan tarik Desember Henry kabakongsan kalong ba ya lakha deng jongi iman ublay ulamang baya Christmas andrake man lakapor man lagaski haka im jongi magata ikatarik batikena yung sikha jong Jesu ngimtip setia lainnya tang naga tradition jong kabalang Christmas kamli tang ka festival nega celebration kamatang chisnem nega day banong manlagaski hakba yaw Jesu lakha hakadono jongi manaka yeng kasem jongi and yero Jesu Christ junam amen